beto kele ba bantu ina fonge kutala na mameso ngeke kusimba kima ngeke kuzaba jambu yai simu kuyirika yao mboteve mpele ko yake kunata mpasi na kati ya dikanda ba bantu ke kufwa yake bana mpasi na mpasi ina ba bantu ke vana kana beto na bwala ya mputu kena kutubila beno beto ke kusola muntu awa na kunata yandi na kizunga yina mukuyu kena kuzugana mutindu nkosi kena kudya babantu bakena kutuba tipake kwene na bavoti ya muntu ya mutindu yina yakele jambo ya ngitukulo yake mutindu bame kubaka bapidipidi bakena kutula na kati ya meso ya bau bakena kutula yao na kati ya nzutu ya bau ya kibakala to ya kikento bakele mpasi mingi kiadi mingi si beno mekundima kwena kudya nanka diampemba mutantu mukuyu yina meku yiba ba mbongo ya bwala alors beno zabati mukuyu yakele toujours beno ke kusala babidimbu na yandi beno ke kusala mambo na yandi mentango yandi kele ya kubenda beno na kuzenga beno baintu donc mampangi na kena kutuba na kwenda na bavoti ya nkadiampemba yakele mpasi ya mpa na bilumbu ke kukwiza peut-être mbasi peut-être tubila beno diambu ya Edgar Ngeso Edgar ke muntu ya dikamba ya nkadiampemba muyibi ya mbongo yina meme kusala na bwala ni yani bakina kusola na ku ki yani mutke ku lakisku paka kisika ya nkadiampemba mutandu mkuyu donc patata na ba mama video ya nkokula ya ivanaka na kupesa na kulakisa jambu ya mbote yina tatali subame kusala na bwala ya Kongo betu za bantu mingi kena kuiza kufinga yani baka na kubukila yani ke yani mekufa babantu mbame kuzimana muntu ina kena kutatamanaka na kufa bantu kuna na Kongo muntu ina mekufa tata Marengwa bi mfumo ya Kongo yani mekufa tata Masamba Deba mfumo ya Kongo yani mekufa tata Cardinal Emile Biaina mfumo ya nene ya dibundu ya bamupelo kuna na Kongo bamupelo nyonso mekukanga bainwa samuti nkadiampemba kena kutungila ba mwa ba inzo kena kupesa ba mwa ba mbongo ba mabundu nyonso mekuma ya kufwa nikona tani kubokela beno na bilumbu kulutaka ti beno kubasika na kati ya ba mabundu yina mabundu ya ba mipelo ya ba misioni ya ba ngunza ba mabundu nyonso tu yina ya binzabi beno kubasika beno kena kuvingila yisu ya mundele kukulumuka na kuiza kusadisa beno beno mosi kena kulemana na kutelama na kusosa nzila beno kena kulemana kukuma mutindu bana ya Isaeli bana ya Isaeli na ntangu Mose tublaka baoti yai mokuma kilumbu yina betuke kudiata na kubasika na ngipiti bawo nyonso bakuwilaka Mose bana Aaron bakuwilaka bakumbangaka ve bame tubati yai kele nzila ya mpulusu ya lusalusu sibe tonge kubasika bebe tukutatamana na kuvanda awa na kati ya bumputu na kati ya mpasi mfuililu manyongo bidilu nzatu ke kutatamana na kubula awa na isi ya ngipiti bao kubasikaka bame kudiata nzila Mosi na Mose na Aaron bame kubasika kuna na ngipiti eni kuna nzambi ya lulenu bame kutula zola yengi kintwadi yana bani kulakisa bimangu ya yandi bidimbu ya yandi timunu nzambi ya lulendo kene nange Isaeli moke kubasisa nge na ntoto ya ngipiti Mose yina vanaka Mose ya Biblia yina bamindele kuza kupesa beno Mose ya ntango ya yakele ni beto bana ya beno kena kuluengisa na suka na midi na nkokila na mpipa na ntangu betu na kuluengisa betu na kutuba beno bana ya Kongo beno kele Kongo beno kele Isaeli beto kubasika kuna na dikamba ya ngipiti ina yandi Farao ke kuna Farao ni nkadiampemba mutantu mukuyu Farao kena kufua bana ya Kongo Farao kena kuyiba mbongo ya Kongo Farao kena kunata bimbevo Farao kena kunata mfuilulu bidilu manyongo
Farao kena kutekisa bantoto ya Kongo. Farao kena kubaka bimvwama nyonso. Nzambi ya lulendo kuza kutula kuna na isi ya ntoto na Kongo. Kongo kele isaili. Beno kena kumanga kuwa ndinga ya Mose. Ba Mose kele mingi bana ya Kongo kena kutubila Tibeto kunwana kubasika na ngipiti. Beno kena kutatamana kaka kuna na ngipiti. Beno mekuma mutindu bana ya Sodome na Gomore. Beno kena kumanga kuwa ndinga ya Lote na kubasika kuna. Beno zaba binzambi yina meko kochila beno kuna na Kongo. Beno kena kumanga kutala mwinda ya mpulusu ya nzambi. Beno kukuma babiteki ya Mungu wakuna na Kongo. Ni kuna beno kuna kutala ba kompani kena kukanga na Kongo. Mpasi kena kukota mengeke na kumanga kundima. Ngeke na kutatamana na binzambi ya Luvuno. Yankadia mpemba mutantu mukuyo. Bambazi ya yandi. Bakena kulalisa bapongi. Ngeke kuna kaka. Ngeke na kukanisa tini nzambi ke kukulumuka na kusalisa nge. Nzambi kena kutuba na bane ya bao. Na bane ya yandi. Batata ba mama. Lokola tozolo bango. Nakolo bango na lingala. Parce que bato mingi bazolo ba pona nino zolo bango na lingala. Bango bazo yokate. Bazali be bane ya Kongo. Faut ba yoka makambo bien. Tozolo bango mikolo nyonso. Bozali kuna na kati ya Egyptia. Na Egypte kuna na Congo. Moïse azoko belela azoko lobana bino to bima na kati ya Egypte. Bino bozoko boya. Mais boyebi ke Moïse ya Biblia alobaki na bato na ye. Bato ya Egypte pe bayokaki. Et pe babimaki. Nzambe azaleko lagisa. Lolendo na ye. Bonene na ye. Abimisika babango na kati ya Egypte. Et bino bozoko boya. Bozali ko betela Farao. Maboko. Bozali ko mela na Farao. Bozali ko bina na Farao. Bozali ko lia na Farao. Pasi ekoti. Boko koma babikeko ya mungwa. Soki bo salike bate. Wala pourquoi biso to benga kibino bo bima na kati ya nzambi wana. Ba nzambe ya likuta. Boza kozela nzambe ya kita. Po boyoka. Bino na komona nzambe wana ya kita. Ekozala pasi. To bunda elongo. Unité du Sud. Ezali nzela ya libération. Donc ce que ozali mwana ya le Nord. Faut soutenir makambo ya Unité du Sud. Unité du Sud ezali na nzela. Ba support ezali ebele. Toko casser makambo ya sa sous-système. Toko boma PCT. Toko traquer ba dirigeant ya parti wana. Pour te libérer le Congo. Hawa tatano. Betukuna kutonda beno. Asinge na kuwa ndinga yai. Ngeke na kumanga. Angena kutala lusalusu asiki mpia. Bidilu yangeke kitatamana kawa kuna. Na bilumbu ke kukwiza betuke kutuba mambu ya muyibi ya Edgar Ngeso. Na mikoleko ya tokoloba makambo ya Edgar Ngeso. Muyibi monene. Mesoki bomoni wana toujours na suri ya monene. Tango aseka tala monoko. Binobo kanseke azali mwana ya malamu. Criminel monene. Donc système wana motomoko akoki ko bimbate. Pangontu na boloko. Biso tozali génération yango. Génération ya espoir ya Congo. Génération ya espoir ya Congo parce que tozo bunde la Congo na makasi. Tozali ba pauvre. Mais tozo pia énergie, détermination pour to bimisa Congo na kati ya pasi. C'est ça la vérité. C'est un motopamba. Muntu ya mpamba. Muntu ya mpamba. Yani ke kuna, yani ke susa kula kisati, yani kele bakali ya kukuba. Me yani kele kaka muntu ya mpamba. Me tuba na yandi. Sasu. Nge kele kaka muntu. Nge kele ve tatanzabi. Angena kubaka kisika ya tatanzabi asiki mpia. Bamboshi ina kena kukanisa ti sasu kele nzambi ya bao. Abeno na kubaka kisika ya tatanzabi asiki mpia. Ozali kukanisa ke ozali nzambe ayo na kujwa esika ya nzambe asiki pia oko kukate. Donc yeba yango.
kiyenge ngwisani kintwadi na babantu ya isi ya mbanda ya suda ya Kongo ya kele nzila ya mpulusu ya lusalusu ya kubasa Kongo ya kati ya mpasi ya kunata zola yenge kese kintwadi na bwala ya Kongo matondo na ngwiri ya mbote kaka Bilumke kwiza.